Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Ko te tito hea una one mātaetae i Te Tai Tokerau e whakararuana i ngā Māori e whakawhirinaki atu wana ki ēnā kai. Kau tonu te whakataetae kapa haka ana kura tuarua o te motu ki ngā tikana haere mo te mate korona ahakoa te korena o ngā ture rama tohu tohu. Ko Air Ruatoria i te Tai Rāwhiti kai te hari i te reo Māori ki taumata ke. E te ti e te tārarau mai ki Te Ao Mārama. Ia te tau no te tau whitu te kaumārima ko whakanuihia te wiki o te reo Māori e Aotearoa whānui. Wēnei te wā ka whakanui te motu whānui i te reo mā te whakakōrero i ngā kupu me ngā rerenga kōrero reo Māori. Engari ko te hiahia ke a ngā mema paremata Māori o te rōpū reipa, he kaupapa ka whakatairanga tonu i te reo haere ake nei. Anei atini moranyu. I te rawa he pango me te mā te mata ora. Ai ki te reo Pākehā ehe ki te reo Māori. Engari ki e nei rōpū nā tamatoa te reo Māori Society me te huinga rangatahi, engari mo tēnā. They had extreme views. The other view was, as you know, Māori couldn't be racist. Only Pākehā could be racist, according to our uncle and all the others. E kore he huringa i te rawa i te pēhia te reo Māori, ka tīmata te whakawhiu i ngā tamariki me te whakapākehā. They said that was based on the power structure, because Pākehā Māori didn't have power. They had some radical views, and we didn't all agree, or some of us didn't agree with those views, but it brought the kaupapa to the fore. Kei te pēhea koe. He rima te kautau, kua huri te tai, kua tipu te reo. He tangata. Ko te kawa mata kura, hei tino āwhunatia i ngā tauira, ngā tai tamariki kia piki ki aua taumata tiki tiki. It's wonderful to see all the programs oversubscribed and there's long wait times to get on good programs. So that's really the focus of how do we get more te reo speakers and teachers in place. I nā te pātai, hei aha te wiki, engari i ngā wā katoa. Kia kaua e waihotia mo te wiki anake, mo te marama o mahuru. E mana kohi ana ko te tau o te reo Māori te tino whainga. Ko te reo Māori ke roto i au neina, e hake mo te wiki noa, hake mo te marama noa, engari ki roto e waku mahi katoa. Ke motu haki ki roto i o tātou kura, mā reira ka kitea te moeatanga o te wiki me te marama mo tō tātou reo Māori. Hai te kite i te kaha o te reo i ēnei wā. I might bust out a little bit of my reo, which is limited. Hoi anō ahakoa te huarahi mo te reo i roto i ngā peke me nā heke, ko te whainga tai atu ki te tau 2040, ka here a te reo ki ngā ārero o te kotahi miriona kai kōrero. Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. Ko ke ngi tūheitia pōtatau te whero o te tuawhitu, ka tai atu ki te uhunga mō kuini iri hāpeti te tuarua a te mane. Koia tēnā, kai roto i te tira haere a te pirimia, Jacinda Ardern rao, ko te kāwana tianara a kahurangi Sindikiro. Ko e tahi atu, ko tono hi atu ki te tira haere o Aotearoa, ko William Piata VC, ko tā tipene O'Regan hoki, ko te kuia o Ngāti Rānana, ko Esther Jessup, ka hono atu ki a rātau i reira. Hei tā Ardern, ko te huna whakakanohi nei e tohu wana i nei herenga maurua te kuini ki Aotearoa. Nā ki tētahi atu kaupapa i nei, ko ngā mahere whakatū marae ki poi hākena i ahitarerea, kai te whakahetia e nā iwi mana whenua. Ko toru te kautau te rōpū Sydney Marae Alliance e kohi pūtea ana hei whakatū i te marae āhapori. E wha miriona tāra te waru. Wai anō i tētahi reta tūmatanui hei tā te Darug-Nura Aboriginal Corporation, he nui tā rātau ātete ki te whakatū no te marae ki runga i tō rātau whenua. Hei tā Corina Norman, mā ngai mō taua iwi, kai te raru nui tōna iwi i ngā mahi nei. They know as a people what it feels like to be oppressed. It's really fueled wa Māori iora. And, we are continually ignored. They've avoided our communication directly. It's actually been really astounding. And instead they've chosen to use a small section of our community in an attempt to cause division and the intent to get a desired outcome.
Ko nā iwi o pātaua whakateraki I whangarei, kai te ata ketsu I nā take e mate haere nei na kaimoana I o rātou wāhi kohi mātaetae. E aiki nā iwi ko nā mano pipi tuatua ku tai hoki kua murua. Me te aha, kai te māharahara nui nā iwi, kai rite ki te moa e nā kai tō rātou takiwa. Kai atu mamau harawira te roa nāke. He tino haupā mā te iwi, kua riro hei kai, mā te karoro. And the thing is, if we lose these pipis, you've actually lost Māori, because this is our main key diet. E hia ke mano pipi kua mate, ko tā te iwi he tohu tēnei te pānga mai o te tangata. There was millions of them here a couple of months ago, all dead. I believe that this is a sign now to say, hey, we need to fix this up, because why those pipis died was because they've been exposed from out of the sand for too long. They had no cover. They're just like a riwai. Like a riwai needs to be under the ground. Kua roa pātaua e noho ana hei wāhi whakatai te tokerau, I nei nā no te whakatūnga mai o ngā whare me ngā rori, ko pākinotia te taia o te takiwā. The sandbars aren't staying in here like they used to be, because these currents just kept all those sandbars all in place. But now they've all shut off. There's nothing there to protect the pipi now. These are the ones that were buried in the sand. They're not very deep, but this is how healthy these are. Kua kōrero ngā hapu o pātaua ki te manatū ahu mahi, me o rātou ngā whakaro e pāna ki te matenga o ngā mātaetae. Hio e no kaore ngā hapu I te whakapono ki a rātou ngā kōrero. Nā reira te whakatakotoranga o te rāhui hei whakarauora I ngā mātaetae. Ore kau rātou e mōhi o tō tāte nei tikanga e pāna ki te tiaki nei. Tō tāte nei awa, tō tāte nei ngā here, ngā motu, ngā maunga. So this is why we have our pou rākau, illustrating to people that this is how we symbolise our way to mark our rāhui on our areas that things aren't right. Tūmo mao harawira, Te Ao Mārama. Kia whakatātātou mo te wāpoto. Kai tua ke tonu ko Air Ruatoria I te Tai Rāwhiti, kai te hari I te reo Māori ki taumata ke. Nau mai anō. E whātau te roa o te whakatā, kātahi te whakataetae kapa haka a motu o nā kura tuarua ka hoki mai ki te papa whakatū waiwai. Ahakoa, kua whakakorea te nuina o nā tikana here mo te mate korona a te kāwanatanga, ka tonu te whakataetae nei ki tāna mahere, me te whakahaere nā whakataetae e rima hurinoa I te motu, kia toko iti hoai te hunga mā taki, kia whakawātia hoki marunga hononga whā atata. Anei a muri wai hei me tāna pūrongo. Kātahi te wāroa e tāria ana e ngā tauira kura tuarua o te motu ki tēnei whakataetae. Nā whai anō kua whakarauika mai te Tai Tokerau, te tauihu o te waka me tāmaki ki konei ki takaparawhau I tēnei rangi. Hei āpōpō haruru ai ngā ātāmira o tāmaki o Waikato hoki, ko te tuatahi era o ngā ātāmira e rima ka tū hurinoa I te motu, a ko ngā tikanga here mo te mate kōwhiori ka mau tonu kia haumarua I te marea. I te wiki kua pahure, ai, ngā kapa katoa, ngā kaiako katoa, ngā tauira katoa, kua tino ruku ki te reto, e whakaora anō ai a ngāo, e kohi anō ai a kiko, engari I nāianei e hikaka ana, ko tai mai te motu ki runga I a mātou o tamaki, ki te whakareka anō I te iwi, e tahuna anō ai te ahi ki ōkahu. Heoi, karereke hoki ngā whakaritenga o ētahi kura, ka hoia te waka o ngā ahorau ki tāmaki herenga waka, nā te nui o te utu ki te haere ki o tautahi. Ko tautu wairua I nainei, I te ahua a mai ngā rangatahi, a mātua anō hoki I te mea, ko mātua anake ko whakawhiti mai I te moana o raukawakawa, engari ko taupai I nainei, ko oti te pōhiri, a kua hikina I te Māori, nā reira, ko pai I nainei. A he tauhau hoki te nuinga o tauatira ki tēnei taumata. Me pono aku kōrero, tōru te kaimatahi noa ngā kai haka, ko tahi I tū I te papa I oia e whātau ki muri. Nō reira, te katoa atu I aia, he tauhau ki ngā mahi, a motu nei, nā reira, e hikaka ana te ngākau. Kua rite rātou aha, ko te aha, pai tū pai hinga, ka tū rātou ki te whakakanohi I tō mātou rohe o te tauihu.
Hei te kauma ono o hepete ma haruru ai ngā papa whakataetae e toru whakamutunga, arā ki here taunga ki te whanganui, tā tū atu ki o tautahi. Muri wai hei. Te Ao Mārama. Ki te whare takiura o manukau I Ōtara, whakatūria e ko te whakataetae tunukai mō nā kura tuarua o te motu I nā rā tata nei. Te kauma ono nā ringa wera huri noa I Aotearoa nei tai atu ki te whakakanohi I o rātou kura, I o rātou hapori ki te taumata a motu nei. Okay, chefs, time announcement, 40 minutes to go. 40 minutes to go. He kai motu hake te tunua nei e wēnei rangatahi. No te haikura o taumaru nui wēnei kōtiro kātahi anō ka o tī tā rāua whakataetae tuatahi I te whakataetae tunu kai mō ngā kura tuarua o Aotearoa. I feel pretty proud, like our school's quite small and we do really well in sports, like real well in sports and not many other things, so it's like cool to finally get something else up in our school, you know. Ko Amalia Bradley rāua ko Shannon Lacey wētahi o ngā Māori tokotoru I whai wāhi ki tēnei whakataetae. He whea ko e tino rereke nei tā rāua e taunga nei I roto I ngā kauta o ngā marae. The big difference would be dishes, because like it's only two of us and then at the marae there's like so many help. E waru ngā tīma takirua huri no I Aotearoa I whai tūranga motu hake ki tēnei whakataetae whakahirahira. Ko te mahi tunu me tētahi rārangi kai whakauru, he wero nui ki wēnei rangatahi te hora I o rātou pūkenga me ko Gordon Ramsay te rite, I roto I te iwa te kauminiti. 5, 4, 3, 2, 1. Ko te haikura o kerikeri te toa whakaihu aka o tēnei whakataetae. Engari, he nui te mātauranga, pūkenga hoki I tō ki wēnei tauira tautekau mā toru no taumaru nui. You've all got the talent to go into this industry, so please be proud of what you've achieved today. They're putting together dishes with the chicken that, you know, with refinement, and actually in some cases they're probably restaurant ready as they are. So no, great skill level shown by them. So congratulations guys, I think it's an amazing effort and we hope this is a little gift that may start you on your culinary journey, so thank you. He taonga motu hake hoki I toa I tēnei tīma o taumaru nui, he kohinga māripi. Look at these knives! Hei whakamahi mā rāua I tā rāua ahunga atu ki roto I te ao tunu kai. Just being 100% committed, like I've dropped quite a lot of other subjects just to do hospitality for the past like 3 weeks and it's been hard, but it's so worth it. Yeah, it's so worth it. Michael Cugley, Te Ao Mārama. Kona ākona o MindLab I whakapōtaitea I tēnei rā. Kona uara Māori te ito o nā akoranga I MindLab. He kaupapa ki naki hoki nā ākona pakeke pairua nei. Anei te pūrongo anoa Michael Cugley. Ko te manu kai mātauranga nō nā te ao. Nei rā ngā manu tā tāriki kua puta āihu I raro I te kaupapa MindLabs me ngā rākau a te Pākehā. So the MindLab is a postgraduate facility and we are for the country, so across Aotearoa, and we have postgraduate programs in areas like education and leadership, sustainability and technology. And so all the people here are typically professionals who are graduating from qualifications today, but they're working full time while they're studying as well. So these are really, really committed people who are taking their profession to the next level. Ko te nuinga o ngā tauira he Pasifika, he Māori, he uri no ngā mautere hoki. A kua hāpai rātau I a MindLab ki te aku I ngā taonga o rātau tīpuna, hei tiki tiki mō ngā māhunga. It's a responsibility. Responsibility to set the tone for the future generations that are coming through and making sure that we provide a level of aspiration, but at the same time some realism around balancing real life with the responsibilities that we have. And so, yeah, that's what foundationally, that's what rangatira is for me. Ahakoa ko te ara ako he ara mutunga kore, he ara roa, he ara uaua I nā kei te takahi koe I tō kotahi. Hei tā tovia vaaelua, uri o hābua, mei kore ake te tautoko o tōna whānau, kua kore pēa aia e hoki mai nā ki te ako. Conversation with my entire family, because like all of us, it's a community decision, it's a community affair, and so it was important for me to actually get
the support, because when things got rough, and things did get rough, at one point, you know, it really tests your mettle in terms of your intestinal fortitude and your mental strength to be able to carry on through. He oi anō, hei tā Lillian Bartlett uri o te aroa o te whānau āpanui hoki, kua hiki anō ngā taumahatanga o te ako, kua e awa ana mahi, kua taua no te wairua. I've been really quite teary, I think, in anticipation, and even before it had started, I could feel all the tears like coming out, because I think emotionally it's a huge release, like being celebrated as Māori, being celebrated as a learner, being celebrated as being successful, and to kind of be seen as well. And so, yeah, to be able to kind of like cross that threshold and be like, I've got potential, you know, I can do amazing things. And it's, it's really like freeing, liberating, you know. Ko te manu whai whakaaro, nōna arangi ātea. Michael Cugley, Te Ao Mārama. Tēnau tonu mai, tai hoake nei ka ki te tātou ko waima nā kai tākoro Māori ka eke ki te kapa mamaku mo te whakataetae whutupōro ipu o te ao, hai te marama o whirina nuku. Nau mai anō. Ko te kapa mamaku, ko whakainoatia mo te whakataetae whutupōro wāhine ipu o te ao, ka timata hei te tuawaru o Oke Topa, te wā tuatahi ka tūki Aotearoa. Ko nā kāpene takirua, ko Rua Hei Demont o te whānaua apanui me Ngāti Awa, Rawa ko Kennedy Simon o Ngāti Maniapoto. Nā kai nā pau muri ko Stacey Fleuler, Renee Holmes, Renee Wycliffe, Portia Woodman, Rua Hei Demont, rātau ko Arihiana Marino Tauhinu, kai nā pau mua ko Awhina Tangent Wainohu, Sarah Hirini, Kendra Reynolds, Crystal Murray, Natalie Delamere, rātau ko Kennedy Simon. Nā, kia ta huri ake tātou I tēnei wā, ki te karapu whutupōro College Rifles I Remuera, te wāhi I whakainoatia e te kapa mamaku. Kai reira tā mātou karere a James Perry I Naia nei. Kia ora James, kai te rongo mai koe? He hana whakamahu ki kai a koe? Ai, tēnā koe peata, kei tōku taha I aia nei, ko Rua Hei te me, te kāpene, te kaiarahi takirua o te kapa mamaku mo tēnei whakataeta ipu o te ao I tēnei tau. Nō reira ke te hoa, Rua Hei tēnā koe, ngamihinu ki a koe, kua whai wāhi ki tēnei tūranga. Ko te pātai tuatahi, ana, ke hoki whakamuri, e whātaupea ki muri, he mea tino nui ki a koe ke tākoro kiko nei, mo te kapa mamaku I mua I tō whānau. Engari, ana ko koe tēnei te kāpene o te ipu o te ao. Ka pēhea no te whakaaro I enei wā? E pupu ana te hari me te koa, ko au tēnei, hei kanohi mo tōku whānau, hei kanohi mo tōku iwi, oku iwi o te Tai Rāwhiti me mātātua anō hoki. Tuatu I tērā, you know, Waimaria, I think, tātou te iwi Māori, ko Māua, ko Kennedy, enei, ko anoho hei kanohi mo tō Māua tīma. Nō reira, poho kereru ana au. Ka pai, ana I konei anō ki College Rifles, ana tētahi karapu e tino ngā kaunui ana ki a koe o tira ki tō whānau anō hoki. Hea tētahi atu mihaurotanga I roto I a koe I tēnei wā ana I konei te whakaingotanga o tō kapa? Me ki kōku kare a roto, ka tae te whakatinana hia I roto I te whakatau ki, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua, koe nei tōku kāinga rua I tāmaki makaurau nei, tōku karapu, the College Rifles, nō reira mōku, mō tōku whānau, te hara mai ki konei tēnei rangi, te noho I roto I tēnei rūma, te whakarongo ki te whakaingoatanga o te tīma, te tū ana ki mua I te rūma, te titiro atu ki oku hoa, tākaro tahi ana mātou I tēnei karapu, me ki I roto I te reo Pākehā, he full circle moment mōku, nō reira, e mene, e hari ana hau, e koa ana tōku ngākau, e ngākau nui ana hau, kei konei mātou I tēnei rangi. Ka pai, ana, mōu wake anō ana, e whae rima taupea ki muri tino wharawe o puna o wawa anō ki nō reira. I whakapono koe ki a koe anō ka
ka whai wahi koe ki te kapa ipo te ao kata hi kaurua I whakapono rānei koe I paku moe a koe ka kāpene pia koe I tō kapa? Kore rawa I paku moe a ka tai aki konei tēnei rangi. Hoi anō te tākaro mō tēnei tīma engari te noho hei māngai mō tēnei tīma anō hoki te taho o kinere. Nō reira, he mihi nui ki oku hoa. Ki ngā kai tautoko anō hoki, poi ake au I oku I au e wharana. Me tōku whānau anō hoki, tōku whānau konei tāmaki I College Rifles, engari tōku whānau I te kāinga anō hoki, nā rātou au. Yaki, don't give up. Yeah. Ka poe pātai whakamuti ngai hoa ana. I te rātou kauri I whai paku hua koutou I Europe engari e roto I tēnei tau kua pakari ake, kua pai ake, kua kaunga ake I tēnei wā nō reira hea ngā tino akoranga a koutou e ngā kau titi kaha nei pēr koutou ka angi tū anō koutou I te ipo te ao. Ai, tika o kōrero I te rātou, I haere atu mātou ki Europe and I hinga. I roto I o mātou ki e mukatoa, hoi anō mai tau wai ki tēnei wā, he nui ngā koranga kua kunya e mātou. Ko tētahi o ngā tino rerekētanga I tēnei wā, mātou katoa ngā wāhine, koe nei tō mātou mahi anake tēnei wā. And I think koera tētahi o ngā take, he tere ake, he koe ake, he maha ake, ngā pūkenga o mātou ngā wāhine, nā te mea koera anake, nā te whutupauru anake tēnā e whakaro ana mātou ngā wākatoa. Ki te titiro whakamua, ki tēnei whakataetae po te ao, wai maria mātou, kua hoki mai e tahi o ngā kai tākaro pēra, I ngā wāhine toko whitu, anō nei rātou, I haere ki ngā taumā heke I te rātou, ka puta whakaihuaka I tērā whakataetae nō reira, mō rātou te hoki mai ki roto I tō mātou tīma, he maha ngā koranga rātou I te rātou, ka tae rātou te āwhina I a mātou anō hoki. Ka karawea hoi e rua. Hei o tira ngamihinui kia koe anoki, o tira kia kōrua ko Kennedy, koutou ko te kapa, kia kahara, hei te marama e tūmai nei te ipo te ao. Nō reire te iwi, hei te tua waru o oke topa, timatai te whakataetae nei ki tāmaki makaura, o tira ki roto o whangārei, hei te marama o hei te otingo taua marama anoki, ko te tumanako ia, hana korua hei tēnei ko Kennedy Simon anō tērā, e hiki ana I te ipo te ao, e runga te ngākau angitu, tēnā koutou katoa. Nā ki nā tohua tāwhiri mātea I nai nei, ka kēke ao ki kai tae nari ahi pō ka mahi ake. Rite tonu te kōrero ki tāmaki makaurau, he hautonga Māori hoki I te matapai ki konei. Te aroaro he ka ua I ētahi wā, turana nui a kiwa mā te hautonga e hau atu I te ua kōpata ki tōrohe, te kauma toru ki te tahauru o te motu. Te kauno eho, te taumata pā makariri, pāmahana, pāmakariri. Kai te he, tērā, e rima, te taumata pāmakariri ki te whanganui atara, ka tāmaru te rangi ki whakatū I ētahi wā, e toru tōraro te tikana ki o tautahi, engari ki tāhuna he rangi paihua rereke, he hau wāuru te kōrero ki waihopai ki reira tāmaru ai te rangi. Akati, koe nā Te Ao Mārama I tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi I pūrangi. Te taupānga rānei a Te Ao Māori News, mo te roa nātu a mātou kōrero. Ko te waiata kinaki I tēnei rangi, he waiata e mōhio whānuitia, rā kokua rongorongo. E te ti, e te tā, noho atu koutou I roto I te rangi Mārie. Kua rongorongo ake ahau, e haere ana koe e tāku tau, whakawhiti ana te moana nui, a kiwa e. Ka patu ake taku manawa, ka whakarangi rua e aku mahana, au e tamako taku aroha, kore rau e mutu mai. Waihora mā te wā, koutou e tamama e whakahoki mai. Ki awhi atu aku ringa nei, ki tau mapiri ai. Ka patu
motu ake taku mana